Abakunzi ba byose ni official nongeye kubasuhuza mbifuriza ishya n'ihirwe kandi nanabashimira ko mukomeje gukurikirana umuyoboro wanyu wacu mwese mukunda cyane. Byose ni official. Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yatangaje ko umutwe witwaje intwaro wa Red Tabara urwanya ubutegetsi bwe n'utari Bujumbura uturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ingabo z'igihugu cyawo nazo zizatera i Kigali. Mu kiganiro na BBC, Ndayishimiye yavuze ko afite amakuru yizeye agaragaza ko u Rwanda rushaka gutera u Burundi rubinyujije muri Red Tabara isanzwe ikorera mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yagize ati turabizi ko u Rwanda ruri kugerageza kudutera ruciye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rubicishije mu mutwe wa Red Tabara. Ariko twebwe tubabwira ko niba bashaka gutera Bujumbura baciye muri Kongo, natwe Kigali si kure duciye mu Kirundo. Gukorana na Red Tabara si ubwa mbere Ndayishimiye abishinja u Rwanda, kuko no mu Ukuboza 2023 ubwo uyu mutwe wari umaze iminsi ugabye igitero muri zone Gatumba i Bujumbura, yaravuze arabivuga nanone binatuma afunga imipaka muri Mutarama 2024. Guverinoma y'u Rwanda yagaragaje ko iki kirego kidafite ishingiro, isobanura ko nta hihurira n'uwo ari we wese urwanya ubutegetsi bw'u Burundi. Perezida Ndayishimiye yashinje u Rwanda gutera Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rubinyujije mu mutwe witwaje intwaro wa M23, agaragaza ko uburyo nk'ubwo ari bwo rushaka kwifashisha ku Burundi noneho rugakoresha Red Tabara. Ati turabizi ko bashaka gukoresha Red Tabara mu gutera u Burundi nka kuriya bari kubikora muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakoresheje M23. Abarundi turiteguye. Muri Mutarama 2025 Ndayishimiye yatangiye kwibasira u Rwanda byeruye arushinja gushaka gutera u Burundi. Yacishije make muri Gashyantare ubwo yagaragazaga ko abarundi bifuza kuganira n'abanyarwanda kugira ngo bakemure amakimbirane. Imbere y'abadiplomate tariki ya 27 Gashyantare Ndayishimiye yagize ati mu rwego rwo kwirinda intambara hagati y'ibihugu byombi, twemera gukemura amakimbirane binyuze mu nzira y'amahoro. Kugeza uyu munsi u Burundi buracyiteguye kuganira n'u Rwanda kugira ngo bikemure ikibazo kiri hagati y'impande zombi. Intumwa z'u Rwanda n'iz'u Burundi mu rwego rw'igisirikare n'ubutasi zahuriye mu nama mu bihugu byombi inshuro ebyiri zirebera hamwe uko zakemura ibibangamiye umutekano wo ku mipaka. Inama iheruka yazihuje yabereye mu ntara ya Kirundo tariki ya 10 Werurwe muri uyu mwaka. Mu gihe ibiganiro byari bikomeje, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe tariki ya 14 Werurwe yatangaje ko u Rwanda n'u Burundi biri mu nzira nziza yo guhagarika ubushyamirane. Yagize ati u Rwanda n'u Burundi biri mu nzira yo guhagarika ubushyamirane no kumvikana mu gihe ibiganiro bikomeje hagati y'abayobozi bo mu bihugu byombi. Perezida Paul Kagame ubwo yaganiraga n'abaturage muri BK Arena tariki ya 16 Werurwe muri uyu mwaka, yagaragaje ko Ububiligi ari bwo bwagerageje guhuza u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo birwanye u Rwanda. Aca amarenga ku mubano warwo n'u Burundi uri mu nzira yo gusubira ku murongo. Yagize ati babandi badukolonije u Rwanda, u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barabanje bashyira hamwe ibyo bihugu byombi bindi kugira ngo nabyo birwanye u Rwanda, ariko ibyo biragenda bijya ku ruhande bisobanuka. Sishaka kubitindaho, turagenda dushaka kubana neza na bamwe muri abo babiri mvuze.
uwo munsi Ndayishimiye wari mu rusengero rwa Vision de Jésus Christ yashinje u Rwanda guteza akarere kose ibibazo, avuga ko umugambi wo gutera u Burundi ari ibisazi. Nta magambo yasubije inyuma icyizere cy'izahuka ry'uyu mubano. Yagize ati erega ibyo barota ngo baratera u Burundi ni ibisazi, njye mbyumva nk'ibisanzwe. Numvise bavuga ngo urumva ingabo z'u Rwanda zirakomeye. Iyo baba muzi nanjye ingabo mfite, iyo baba bazi ingabo mfite, bazimenya bate bataganira n'Imana ngo ibereke? U Burundi bufite ingabo, iziboneka n'izitaboneka, urarinzwe. Ndayishimiye yagaragaje ko akibabajwe n'uko u Rwanda rutashyikirije Burundi abagerageje gukuraho ubutegetsi bwa Pierre Nkurunziza muri Gicurasi 2015, nubwo rwasobanuye ko rudashobora kubohereza kubera ko ari impunzi zirengerwa n'amategeko mpuzamahanga. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makoro yagaragaje ko amagambo Ndayishimiye akomeje kuvuga atangaje cyane, ko impande zombi zari zikomeje ibiganiro birebana n'uko umutekano wo ku mupaka warindwa. Ati ibyo bivugwa biratangaje kuko mu by'ukuri inzego z'igisirikare n'umutekano zo mu Rwanda no mu Burundi zari zirimo guhura kugira ngo ziganire ku buryo twarinda imipaka dusangiye bijyanye n'ibiri kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Nta na rimwe leta y'u Rwanda yatangaje ko ifite umugambi wo gutera u Burundi, ahubwo Ndayishimiye we ibyo ubwo yari Kinshasa, yari hari muri Mutarama 2024, yavuze ko azafasha urubyiruko rw'Abanyarwanda gukuraho ubutegetsi bwabo kuko ngo rumeze nk'imbohe mu karere. Mwakoze kudukurikira kuri Byose Niyo Official. Nakagaruka kuri Trending News zose dushobora kubona tugomba kuzibashyikiriza. Turabakunda kandi namwe tubashimira uburyo mukomeza kutwereka ko mudukunda. Bye bye.